Nonke nina ekade niye lapha ya eMoses Mabhida Stadium ni attenda imanifesto le yenkatha nathwala amakhanda amakhulu nahamba nayo khamisa imilomo enukayo lapha ya eMoses Mabhida nithi nizibiza ngenkatha nina nithi nila masimba lawo ekuthiwa iIFP nimsangano ningamadidi kahle kahle nimnqundu uyabona inkatha amasimba nje enhlangano lonto leyo udoti nje isidwedwe esinesihlama inkatha uyabona esakhona umntwana kaphinda angene esakhona uye vele umnikazi wesihlama lesekuthiwa inkatha uye ibetrayer le eyathunywa uMandela ukuthi hamba uyoqinisa ama-forces e-ANC ngaphandle ngoba thina singaphakathi wafike yena waqala lamasimba lawenkatha wahlangana namabhunu kwacindezelwa abantu abamnyama uyabona wahlangana namabhunu ubuthelezi kwacindezelwa abantu abamnyama waqala inkatha yafinance amabhunu ayekade ecindezela abantu abamnyama abanikazi be-apartheid ibona abafanda i-establishment ye-IFP inkatha ayiwona umsunu nje manje cha inkatha yabo umsunu from the beginning iqala nje kwakuvele eqala umsunu ngoba oMandela noKhrisani bathuma leli xoki leli elubuthelezi ukuthi alihambe liyoqala liyohlanganisa abantu ngaphandle liyoqala ipropaganda yokuthi kuqedwe iapartheid ngoba bona izandla zabo ziboshiwe basejele yafike kanjani le ntsha le yafike kanjani yafike yona yahlangana namabhunu lapha ngaphandle bayisiza ukuthi iqala iqembu ekuthiwa inkatha ubufakazi balokho yipi impi amabhunu elwa nenkatha ngoba inkatha phela yaba khona ngesikhathi seapartheid yakuyaliswa ubani ngoba iANC yayiluyiswa ngalezo khathi ngoba kwakwazi ukuthi inhlangano yomuntu omnyama iluyiswa ingakho phela yenzeka lapho lento ebizwa ngokuthi iexile i-exiling yamaqabane ANC enzeka ngoba amabhunu ayelwisa i-establishment yenhlangano noma ye-organization ehlanganisa abantu abamnyama ingakho ke babaleka ke bahamba bayocasha emazweni ase-Africa ngoba la eSouth Africa yayingafuneki into eyinhlangano la kubonakala khona nje abantu abamnyama behlangene beplana ibhunu lalivele licasuke life lizoba futha ngenhlamvu yingakho ke babaleka baya kuma exile oJacob Zuma oKhrisani oNelson Mandela yingakho babaleka oR Tambo babaleka bonke bayohlanganele eAfrica iANC nje ayifonyelwa ngeSouth Africa kodwa iIFP yafonyelwe eSouth Africa umbuzo uthi uma ngabe abelungu babemelene neorganization efonywa abantu abamnyama eSouth Africa yafonywa kanjani inkatha la eSouth Africa ngoba amabhunu ayengayifuni inhlangano into nje ehlanganisa umuntu omnyama amabhunu ayefuna sibe scattered ingakho amaqhawe abaleka ayofoma iANC kwi-exile ayilandela khona lapho amabhunu iANC kwi-exile ayilandele efuna ukuyidestroya khona lapho yilapho ke la oMandela noKhrisani babe sebeqala iwing yeANC le eyayibizwa ngomkhonto wesizwe amasosha uphiko lozokuvikelwa kweANC because amabhunu ayiproposa iwar towards information yenhlangano yomuntu omnyama sixoxela umlando ke manje then because abantu abamnyama ababezingcitha buchopho ngaleso khathi okuyibona abafoma iANC babona ukuthi amabhunu ayabalandela kwabe sekuqanjwa into entshe eyibizwa ngomkhonto wesizwe kuthiwa uphiko lozokuvikelwa kweANC
ingakho ke kodwa iIFP yona yafonywa khona la eSouth Africa amabhunu ebhekile ayifinance iIFP ukuthi ngempela ibe khona kanjani ayifinance ayigqugquzela ukuthi mayibe khona athe mase ayigqugquzela ukuthi mayibe khona kwathiwa black must kill blacks. Yilapho ke kwaba nezimpi between iIFP neANC uma ngabe iANC ivumelano sezenzile uMandela wenza amadeal ayengena choice naye ayephoqa ukuthi akawenze ama secret dirty deals enziwa uMandela namabhunu ukuze ezokwazi ukukhululeka ejele ukhululeke nalento yokuthi umuntu omnyama abe neright yokubelonga. Yabona kwabiza ukuthi uMandela alokhuze anegotiate lapha enze something ama means engeke sasho manje ukuthi kwakuyini lawo ma means kodwa ayaziwa ngoba ayikho into engaexposiwe. Kwathi makubonakala ukuthi iANC seyiyaqina la eSouth Africa inkatha yalwa neANC zalwa kwafa abantu. How many millions of people are dead because of a black fighting another black? Impi eqhathwe obani eqhathwa amabhunu ngokuvumela inkatha azayifinance maqede ayiqhatha nomuntu omnyama. Iyiphi into i-contestants against white men okay wayibona wena ivela kwinkatha? Umntwana kaphinda angene uze wahamba emhlabeni engakaza aphikise lutho eParliament ekhulunywa abelungu ngisho sekukhona iEFF. Ayikho into eyake yacontestwa iIFP against abantu abamhlophe ayikho. Mangabe uthi uyiIFP wena uke wayizwa ithini iIFP ngenkululeko yomuntu omnyama? Ngoba masikhuluma ngenkululeko yomuntu omnyama sikhuluma ngokubuya komhlaba. Uke wayizwa ithini iIFP mayelana nokubuya komhlaba ubuyele kubantu abamnyama? Uke wayizwa ithini wena? Ngoba iIFP igcina ukukhuluma ngamakhosi phela ayikhuluma lutho ngomhlaba iIFP. Makukhulunywa ngenkululeko yomuntu omnyama kukhulunywa ngokubuya komnotho. Yini ukubuya komnotho noma uzobuya kanjani umnotho? Kukhulunywa ngokuthi kuthathwe izinto lezi ezama national key points zinationalizwe zifakwe ngaphansi zicontrolwe istate. Masikhuluma ngama national key point here in the country sikhuluma ngezinto enjengama mine ekhiqiza ama minerals aproducer umnotho wecountry. Kumele lozo zinto ziphume kuma private zingene kwi state ukuze iproduction yazo izocontrolwa istate. Kukhulunywa ngani makhulunywa ngokubuya komnotho? Kukhulunywa ngeindustrialization. Kukhulunywa ngani na? Kukhulunywa ngokuthathwa kwezinto ezinjengani ezinjengokucontrolwa kopetrol zicontrolwe istate. Yeah? Khulunywa ngalezo zinto. Namhlanje mawungena OR Tambo National Airport ufika wonke amabhanoyi a-ownwa noma a-controlwa ama-privates companies. Akhona elilodwa elicontrolwa istate elalikhona ngesikhathi sika Zuma uCyril Ramaphosa walibhidliza iSAA wayibhidliza uCyril Ramaphosa ngoba uCyril Ramaphosa ingqondo yakhe ifananise neka mntwana kaphinda angena ugatsha buthelezi. So uma ngabe nje uyogcwalisa istadium la uyogcwalisa istadium ubuyogcwalisa amasimba nje uyogcwalisa istadium ngamasimba. iIFP nje uthufi. Uyabona? iIFP ayinandaba nabantu abamnyama. iIFP ayinandaba nabantu abamnyama. Ayikhulumi lutho ngomnotho okumele ubuye, ayikhulumi lutho ngomhlaba okumele ubuye iIFP. Ayikhulumi lutho ngempumelelo yomuntu omnyama iIFP. Amasimba nje eNational Party kade niyahlanya.